pokazati kako možete da snimate desktop bandicam. Znači, ovo je jedan kratak tutorial i krećemo. Znači, prvo treba da uđemo u bandicam. I onda kako da biste snimali desktop bandicam, potrebno da uđete, znači kliknete na target i idete rectangle on the screen. Tu kliknete i onda vam se otvori ovo ovdje. Znači ja pomoću sada ovog snimam, tako da to će da vam se otvori. I kada hoćete da snimate, kliknete na ovu kockicu i krenete da snimate. Kada hoćete da stopirate, kliknete ovdje. I kada hoćete da završite klip, opet kliknete ovdje. I to je to. Znači ništa lakše, znači da vam opet pokažem. Idete target, rectangle on the screen i onda vam se ovo pojavi. Kad hoćete da počnete klip, izvinjam se, kliknete na ovu ovdje kockicu. Kada hoćete da stopirate, kliknete na ovo ovdje. I kad hoćete da završite klip, opet kliknete na ovu kockicu i to je to. Znači, ako sam vam pomogao, ostavite like, ja mislim da jesam. Znači ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa veliki pozdrav. Ćao!